Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini hilong ki khubor bamenta kasngi. Ladaki pait ba penthor umkhra kin jiet yu ba PNCM kamadan football bat ka college unpenyo u ba PNCM MDC ka seng congress na penthor umkhra constituency ulali thep kerteng ban ye khun election persha yu ba AL heng na ka seng BJP ubalabat ye ka kam MLA la arpsans nem kenthi klemrem. Uba PNCM unhap ye kundo imdo yam ye utai MLA BJP kumta na kaliang uba PNCM uyathu ladaki pait ba penthor umkhra constituency kenjiet ye u unwanra bot unpenyo ye kamadan football kajaka puli college babiang ban pensuk ye ki pait ba Kajila inuma batong kakta yun bagan mukha ini kasyo ngaji presito Kaifa kita kimat ki bahmat do ki nek lu menang pasor pra konstitusi la da job election ini kepentarung kera ayo bagi kaslogan di pai ba menta kalau nak bentakan roi dapa ada pikiran jadi bagi nala bilang tiga sengkin ada piang ngaji dia ke umba mumdi kunjur lagi pikiran jadi bagi pun samlan dan kami ke playground nang tagi bubun ki samla ki batre ki kam ba per dan kami ki kam gi trai juti ha bagi nala ban ki saprang natrai ki bun ki isu ki haban kontrol berada benta kam don nang ga single college abang ini kita mana ban upgrade begitu dia high secondary school tinggi college nang bakal dilap subun nam ka kam dan batu pusuk na ka bentaka ban college tinggi kibapun ki isu kanu ka ba ni tuku kalau juga ba kanu ka juga aro ladangi krisitom kanam don juga Apa sih juga state itu promo state itu kayak assessment itu juga nak interest. Ya. Ini kemudian sekarang bakal lagi kita ini. Kebun di konstitusi dan good fight. Ini nama apa yang dikata belim dan good fight. Ada biang kamera ini good fight. Mayar negara ini good fight. Kebun di konstitusi dan good fight. bangsa yang